Uba Charles Marngar MDC Kamauti Ulapa da kajing Thaw shaw mintirang ba kajala kondat ke songma ban tuklar lo kajing wan Thaw ktem CRPF hasnong Umlaper kabaha papo blok 2 habakran siglar pathai kubor hadin kajing wan ikandu yo mintirang ba Uba Charles ulai thu ba kani kajing Thaw ktem CRPF kabalastang na ba khandai terik unelar arhajar arhoi ulai thu ru balayo jingtep ba ki SP na ribhoi bat na hamran waskarbi anglong kilai kren halo kadai kajing Thaw ktem CRPF layo jingtep ru bo SP ka hamran waskarbi langlong uloong ba daw kajing Thaw yo ktem CRPF kalong banwanra ek songsuk songsngan haswa kasngi rakhi lailoi bat ong banweng no bat hadin Uba Charles uloong bahadu menta ki pulis CRPF kidang don sa hakate kaktem bat ula kentu yo mutirang ba bon tuklar panweng no ya kate kaktem pi musba ni tu isi ni dia ba kalayo jingtip nadu shwa ka khalai tere kalayo jingtip ba ka Jylla Assam kelabu ia ke CRPF kam hang thi hagas nong Umlaper kabahap hagaraj nong tum khaidem simship apa bagi pej jong garaj nong tum khaidem simship tiadin menglaya songum ta nakaliang jonga ngam sobon badal dehi ngalalej ka khalai trek bad asyam ngalap ba idon sisa CRPF tiadin kita ngalaya kenduru yo DSP jong gari koi jong ban ngalai keren sani bahang kebaide ba kejengbu igini CRPF dena kaliang jong DSP lai thu yang apa keladon kejing keren apa deng R KSP kata SP jong Garipoi district ban SP jong Hamran Karbiang dah kejing keren jong ki kebukut hi garai along ba namar ba SP jong ka Assam Karbiang along uong ba kejengbu ia CRPF kadai nak kementak independence day but ia CRP on remove lanean weng no ha ka khan rem trek tik pas usi kalong ba ha ka khan rem ngalap empat weng iki ngelawat citip khan nyo empat weng demenen kasi khat kha trek empat weng bat haduk mentah menen ka step ngalai phone bat kinong ngelam snom ki ong empat weng ia kini CRPF jadi lon kene kenung rim tak kalian jonga ngelai kene kejing Thaw jauh cumi start jongi ban intercede ban intervene lam ia kene kekam ban ngelak Thaw saya ni ba CM jongi un pen koloi ban keren bade ban weng bar lada ja ba ka Assam kamu kan chief minister jongi un hab ban deploy hab ban phah ya CRPF dan BSF ki jongi hakati kisnong tek ban ngalak Thaw ni ba unsung bahaban phah ya di CRPF jongi mendai tan Umlaper hakmat ke snong Umlaper ke badi snong umat ka bahab ia ngarai nungtung jong ka khadim simship ya kejing keren bat chief minister da ngalapan sawi kene namar balai pi kelas don kejing thut iki pai ba ka lekon kejing don jong CRPF pi song thu tang gawai ka sai haka ba men kong perkhat ba yo dei gi neutral force le se pa phak home ministry dan raya din mengelawat banyak kamri kumta kadai baik ba ka Jylla Assam lapha ba ndai dan CRPF ndai gidan ru polis ki badan pun ya ka tu siro ni tu ipi gidan ki polis ki buan ban kenduk yang ngah ngajing le jonga halai trik halai hat nadu ka khara trik ngasong ngasa ante blok tu hat trik halai trik hadu khat sau trik gawan phai hadu ben ban ngalap ikini gijing sisa berkhai dia kata jeng kata-kata muan ban kenduk yu chief minister jongi ban nakaliang ke jong chief minister kular bandang si bang ai ku bleu chief minister bola ai la inga bani kenduk bat ha ke jing kenduk bola ai ke jing kular ba un intervene no ikne kam koloi mentahi kenang ba kenombu jing ya jikinom sok song pi balai ngawan bani kenduk kenang chief minister ban open intervene ikne kam nomor ba kini ke jaka kumno ka Assam kalak ban kilim ba kedai ke jongkat kumno ka Assam kalak ban kilim ba kedai ke jongkat markani kita kai kembali ke disputed kalau very clear disputed jadi nak kata lomba lada ka Assam ni kabuk ngir ni hambo nak kementak kejing songsok songsai jong kinong songsnong ki jongi ki badan rute nama nak kalian jongar wa Thaw utahi ngawang baun punya keren banweng no iki de kejing kula syukur kalau mutahi ke banengkong kalau banweng so jeng la ong yu ba lada kim weng tumut ngalak Thaw da kene kejing Thaw ba subhaban ha kisiat bat kawai ngaku amanom ni doi kejing sang ngam Thaw ni bangi ki dang lagi di kindiat sini mo
Ini kita kendiat sih kan real trik jom di benahi. Nak liang Chief Minister jungi ulang. Ya keren yo Amit Shah. Belong Union Home Minister. Ban Panshu. Selain lagi company CRPF, but art lagi company nak jungi biasa. Dia kini gibang itu phah no saya tahu kan mah. Phah no apa blok tu jungi nomor bal lada jaba ke Assam kamu. Kum unong nikmat jom kene ke konsumsi. Ngayu i bat ngatip aha ye kijing e kiba mi ni. Di kumbalong mentang si itu ini kan empat titik. Kita sipun kikam kibang elale hante ke blok. Naga benda ban pau bangi dei bangi ngidei kitrai juga. Jadi yang mentah yang ibot bidang penkrek ikut kislah dan dong sedong. Ditang kau ingat kuat. Ban bu kini kijing kuat syabaro kinong yalam kijong. Bagi don leseh hakung kini kuat kiperlok nong yalam kiba kuat bandai seblok tu. Mau nyemla bandan namar kecing soi jongki yalam kejong kecakap keputan kikuat bandai dindai nak kalian jonga pe bangadon mentah ni kelong angada terpat ya bayam mentahi namar bagadang flut ya kami kam dah bahadan bangin syelek tu kam dah dan jingmut tan hadok tak ho nyai kecing ero mana gini CRPF ko KSU hadin bagawan ke CRPF Student Association mau bakaong bagani gede kita jong itu nak kalian jong ke KSU CRPF kile yang tu ngai ke jengiro pamangiru iseng balang jongiru kipen pau pamangiru ini trai gini kita jendai ke bomot padang pandang ni sekhmat ban sulai pe yo put usam ngai iba kam dei ke por ini bangin le na dei ke por ini bangin pendiang ye ki jingdan kam ke jong ini bangin yo ela ke jong hok ke jong dengan ada kepat kumbolong mentahi ong ipi ladang nilai mangi seteng ladang nilai mangi lesekan mi ke jeng keluar mengingin lagi sipam kalau orang si genta argenta nyeruan kaino menoban mat jeng kinong senong jongi kin mat ke jeng antu de menoban bak kli ke jeng ke bamaki kimat jadi halon ke deng aku aban kerep ba menang sini kenang ba dak ke baburo mdei bangadon dak wi pak ke jeng mot de kenang ba ngila banon ra ke jeng ha ham dak ke jeng kun jeng namar ke jeng kun ni dak ke jeng snam bat dak ke jeng syo edak kana posh nasional kecing ikon hi kecing kalau pendiang hi kecing dalam gambar ki bangi debat pendiang de hangta pada ngilak ban pensisa inyo ela kecong